Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Napredovanje ruskih snaga duž cele linije fronta u Donbasu odvija se veoma dobrim tempom, rekao je Apti Alaudinov u emisiji 60 minuta na TV kanalu Rusija 1. U Soledaru smo napravili veoma dobar prodor, oslobođena je i velika teritorija. Naše jedinice idu napred. Treba napomenuti i borbe koje se izvode u pravcu Bahmuta, rekao je komandant specijalnih snaga Ahmat. Na teritoriji Luganske narodne republike sprečena je sabotaža. Pripremali su je pripadnici ukrajinskog bataljona Kraken. Obaveštajne akcije pronašle su skrovište sa bombom domaće izrade. Izveštava se o uspešnim taktičkim akcijama naših trupa na Kupijanskom pravcu. Može se očekivati da će neprijatelj prebaciti pojačanje na ovaj sektor iz rezervi koncentrisanih u Harkovskoj oblasti, od kojih su neke stacionirane u Čugujevu. Proglašena je vazdušna uzbuna širom Ukrajine. Petrovski okrug Donjecka, granata od 155 mm koju je ispalio neprijatelj, pogodila je krov stambene zgrade. Nastavlja se sa uništavanjem stambenih infrastruktura glavnog grada Donjecke narodne republike. Na mestu zločina nalaze se istražitelji Istražnog komiteta Ruske federacije. Prijavljene su eksplozije u Krivom Rogu i Očakovu.